Uma ungibuka le tata indvonga ngime ngisheya ngikhumbula ukuthi lapha kusekhaya kuvele kube buhlungu. Ngiyobonga lokhu nginako ngisebentele lenginganako esikhundleni sekujabulisa lesasa lukwati lesingidalako. Kuba buhlungu nakunemoya lo ushako imvula lenkulu lenako ngoba angathi kahle ukuthi le tata indvonga letakhiwe ngelitsaka kusekhaya. Mina ngiyoba ngijolo cina naleli kusasa noma bangathi bayazama kulithima mina ngiyosima ngithi la bafana niyadlala kusekhaya. Nalamaphupho lezama kwafeza soshintsha timi emakhaya kucwa bomshingu nawo ayashabalala. Kuyothi uma sengiphumelele akekho lo tawusinza kuyoba kunganabulongo uma sengishintsha lesasimo ngithi la bafana sekusekhaya lalela. Kuhlungu ubona lesasa lukwati sipheka ngembita lemnyama noma ngimbita ubona kwangathi ngiyamnyatsa kanti mama lapha sekusekhaya konke lokhu kuyoshintsha la kusekhaya.